raskam jana rasten dindu ogeni basinjil sibadian nari rekut ken Lukas. Kemuliaan man bandu o Tuhan. Kalak si enterem tedis janahna ngenehen janah pemimpin kalak Yahudi nokoh Yesus nina kalak si deban isampatina pelepaslah ia mulahi bana adi iakin Mesias si ipadanken di bata prajurit pe nokoh Yesus ideherina ia janah ibrekena anggur macem manbana jenari nina adikamkin raja kalak Yahudi pulahilah bandu ibabu Yesus lit isuratkan endame raja kalak Yahudi sekalak ibas penjahat si ipakuken ije igombagina Yesus dina makamkin Mesias si ipadanken di batae pulahilah bandu dengan pulahi pe kami tapi ipandang sekalak nari ia nina lakin kambiar di bata kita seri ukumentar ras ia adik kita mabujur ngebagenda sebab kita iukum suenge ras perbahanenta tapi ia labolit perbahanenna si salah jenari ninaman Yesus oh Yesus ingat aku asungkam reh pagi jadi raja ngaloi Yesus manbana kukatakan man bandu maka sendah me kam ras aku ipardis kata Tuhan pujiin man bandu o Kristus. Wari enda gereja ngerayakan wari raya Tuhanta Yesus Kristus Raja Kerina Doni. Perayaan enda ditetapkan Paus Pius ke-10 sadaken bas tahun 1925 bas tetep wari minggu perpudi bulan Oktober nandangi wari raya Kerina Kalak Badia. Maksud pematang perayaan enda bagi si tersurat bas ensiklik Quas Primas. Paus sengaja ngelawan ateisme, ras sekularisme, bas paksa sie alu nampilkan Kristus selaku si meganjangna, ras erkuasa asangken kerina pergegeh si ibelinken doni enda. Kinahun tahun 1970 perayaan enda dalani perubahan penekanan kempak Kristus silebih ercurak eskatologis. Erdandankan sie penentun tanggal nape rubah lanai bas wari minggu perpudi bulan Oktober tapi bas wari minggu nandangi wari minggu pemenang apen jadi tangkas pe selaku penutup tahun liturgi gereja Kristus eme alfa ras omega. Injil wari enda nurikan dua pihak si mereka pengakuan Yesus selaku raja.
terpuk pemena eme terpuk jelma-jelma si Muhammad krina pemimpin Yahudi ras krina prajurit. Ikatakan kalak Yesus selaku raja, alu tujun selaku tokoh-tokohan. Data silang nape tersurat endame raja kalak Yahudi. Bas pihak si deban, pihak kedua eme sekalak penjahat si ipersilangkan i sebelah Yesus. Ia alu tutus ngakui Yesus selaku raja. Yesus, ingat dage aku, adikam reh selaku raja. Pilih kalak si Muhammad tah si jahat. Labu sie pilih henna. Tapi ngakui Yesus Kristus eme raja tah lahang. Secara juridis tah perbal, kita kalak Katolik ngakui Yesus eme raja. Tapi pengakun teridakin bas kinata gelukta. Wari enda gereja ndungi tahun liturgi alu ngakui Yesus Kristus raja kerina doni sir kuasa, nentukan penghakiman si berpudi kempak kita. Enda jadi si maba pengendesan diri ras perkadiolan, gelah alu tutus ras pusu reh ralo bengket kubas paksa Advent minggu sireh. Sitalangi pusu kempak tawaran pendahin penelamatan di bata si kentisik nari reku tengah-tengah ta. Bera kita bersikap ngalo-ngalo ia adi reh dahi kita. Bera mediate kita adi kerehena bas tempas sila si sangka bagi si iturikan bas ogen wari ena.